King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko punge ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Napon po kaya kayo man.
Iyabe tala po king kaya katamang panalangin, dening makatuki. Para king kapasalamatan dari, Melody Mendoza, Annie King, Rodolfo Quirino, Noemi Hingpit, Edward Culo, Angela Chupaco, Catherina Pineda, Cancio Family, Elena Castro, Irene Cruz, Ariel and Lolet Malyari, Kenneth and Annie Tumbocon, Jonel and Cherry Dakutanan, Felix and Ellie Dizon, Jimmy Dizon, Feli Hiyamizu, Yoli Churukubo, Patricia Icoma, Joanne Fosuku, Apong Tina Yuson, Judy Simeon, Emily Vitug, Jojo and Yoli Yusi, Kevin Maria Angela and Lord Ken Diala, Rosa Gintu, Christian Jerey Evangelista, Apostolado ning Panalangin, Barangay Santa Ursula, Adelma Evangelista, Chamson and Rivera Family, Dan and Letty Macabulos, Manuel Epifania, Michael, Annalisa and Marvin Liangco, Cherry Liangco, Michelle Tamondong, Prince Tamondong, Melchor Clarita, Ryan, Melay and Mau David, Juanito, Jaime, Jolly, John and Javier David, Benzi and Victor David, Beth Santiago. Para king Aldodang Kebyay Tanding Makatuki, Christy Antonio, Sharon Vitug, Kian Harley Vitug, Athena Joy Enad, Juana Rivera. Para king Kayadwanan Daring Makatuki, Joshua Salm Parbo, Stephanie Marie Ebuen, Mia Gazela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Elmer and Cherry Ocampo, Elena Ocampo, Laksamana Family, Sumbilio Family, De Guzman Family, Chipe Family, Laura and Eliseo Medina, Charles Henry Elida, Michelle Elida, Apong Husta Guanlao, Ashley Chia, Princess Serrano, Lay Ocampo, AC Soriano, Susing and Melly Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Regala Family, Jerome, John Paul, Jopet Mendoza, Janus Richard Cancio, Maria Bernadette Soto, Marichelle Cruz, Marlon Evangelista, Rhea Lapira, Regina Ocampo, Jonah Kayanan, Dayan Santiago, Cyril Payumo, Lindsay Malonzo. Para king Kapaldanan Daring Makatuki, Jose Guevara, Francisco and Teresita Giao, Ernesto Vitug, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Maria Castro, Moy and Rio Gasa, Maria Cortez, Henry de los Santos, Maricel Granda, Joseph Gosum, Grace Manabat, Pocholo Mandani, Clayton Batak, Rene de Mesa, Ethan Mesa, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Cañonero, Venedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Gloria Gosum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Agrifina Zuniga, Priscilla Aguilar, Teresita Tulabot, Helen Romero, Gloria Lopez, Consuelo Mendoza, Marcel Cuenco, Maxima Vitug, Felix Dizon, Gloria Dizon, Nonoy Evangelista, Milagros Navarro, Jose Boy Bituin, Giro Michael Maniago, Epifania Liangco, Annie King, Melchor and John David, George Cinco, Rafi Bisda. Para ka rin kaladwar daring kapatad tamong mayango na biye, Cristina Emilia, Pedro Felino Arsenia, Magdalena Angelina, Cesar Rogelio, Gertrudes Celedonio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Pabling, Chofilo, Victoria, Jose, Christopher Dave, Medalia, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Julieta, Nelly, Leopoldo, Dolores, Ruby, Cesar, Alvina, Felisa, Marshall, Romer, Angel Aubrey,
Camila, Dolores, Arnold, Remedios, Antonio, Virgilio, Lucila, Policarpio, Maria, Nino, Carolina, Onofre, Justina, Felipe, Chofilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Jerome, Maria, Julian, Modesta, Juan, Marita, Santiago, Ligaya, Irene, Romualda Pasyon, Ising, Emiterio Sr., Hermenegildo, Bernardino, Emilia, Abel, Pedro, Maria, Abelardo, Reynaldo, Francisco, Adoracion, Emmy, Jonathan, Teresa, Arcadio, Alfonso, Rosa, Rosalinda, Wendy, Lito, Pacifico, Anselma, Narding, Zeni, Carlito, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Among Popong, John King, Jesse, Ronnie, Pido, Noring. At karing maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makaga nakakarela. Talakad tapo pa nga dyan tayong orasyon. King lagyo ning ipampo ning anak ang po ning banal na espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwan ning Birhen Maria at kinagliyala lang ning banal na espiritu. Bapu Maria mipno ka king grasya ing Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ning bunga ning atyan mo, i Jesus. Santa Maria, Ina ning Diyos, ipanalangin king makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Aniko alipaning Ginoo, malyari kamod ka na ako ang tingging kasmong aman. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa namaning bunga ning atyan mo, i Jesus. Maring ning Diyos, ipanalangin king makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. At ing divino verbo, mi katawan niyang tao, may kisaw siya kaya katamo. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa namaning bunga ning atyan mo, i Jesus. Tamaring ning Diyos, ipanalangin king makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ipanalangin mo kami, o santang induning Diyos, tang naton pinabang naning penga ko ng Jesucristong Ginoo. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa pong grasya, ginuming Diyos, ding pusumi, at ampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawa ng taong Jesucristo ng anak mo. Uli na naman ing pamaylasan at kamatayan king krus, apakyabutan mi naman sana, ing ligaya ning pangasubli ng mebye, alang-alang sa puiti kang Jesucristo ang ginumi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu, timoy sa jarang ligaya ibating kamumulan, nginit kapilan ng manggaman king alanangga. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu, timoy sa jarang ligaya ibating kamumulan, nginit kapilan ng manggaman king alanangga. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu, timoy sa jarang ligaya ibating kamumulan, nginit kapilan ng manggaman king alanangga. King lagyo ning ipampo ning anak ang po ning banal na espiritu. Amen.
King lagyo na ning Iba at ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. Kaluguran kong kapatad, pagmasusyan tayo po ngeni, ing kafiestana ning Santissima Trinidad or Banal at Trinidad. King English, the Holy Trinity. Nung atin pong metong maragula pamanaliwa tamo, kareng aliwang relihiyon, wapin po ing maniwala tamo, ing kaya katamong metong a Diyos, metong mong Diyos. Pepakilala ni ing sarili na anting Diyos Iba, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ede po inimbento ring ubisbo iting kasalpantayanan. Ibatiya king ginutang Hesu Kristo mismo. Anyang mabiyay pa po ketiking yato, parati ng sabihan, binyagan nyo renggang tao, king lagyo na ning Iba, ampon Anak, ampon Espiritu Santo. At potang manaral ya, parati na yung papakilala ing Iba na, ing Diyos Iba, na miglalang king ega na gana, na magana ka, na balo na yung ega na gana. At iya, pepakilala na yung sarili na anting anak na ning Diyos, ami pa ko king krus. At bayo ya meko, pengako ne ing Espiritu Santo, ban manatili kaya katamo. Anya iti pong papasyag ning kasalpantayanan tamo. Meto nga Dios at lung persona, iba't ya po keng Ginoo. Paano walang taya? Ali uling aintindihan tayo. Tayo aintindihan. Tatanggapan tayo, uling binyene, likwane, tirune mismo ning ginutang Heso Kristo. Anya kaniti pong banal a misa, maus tamo kaniting Dios tamo. Ing malugod a Dios, meto mo po yung buri ng sabihan ni Banal na Trinidad. At tamo meto nga Dios na malugod kaya katamo. Anya doon tayo po ing kayang saup, kaniting oras ning kapag subukan at kagipitan tamo, uli na niting coronavirus. Anya doon tayo ing kayang pakalulo, karing kaya katamo, dakal akasalanan. Tahimik tayo pong ibuklat ing puso tamo, at maus kaniting Diyos tamo. Ginong Diyos, pepakilala me ing sarili mo kaya kami. Anting metong amalugod ay ba, miglalang king eganagana, at malugod kaya kami ngan, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulu. Hesu Kristo, pepakilala me kaya kami ing sarili mo. Anting Diyos, meging tao, may pako king krus para kaya kami ngan, Kristo pakalolo. Kristo pakalulu. Ginong Diyos, dinatangka kaya kami, kapamilatanan ng Espiritu Santo, apengako ng Jesus para kaya kami ngan, ban manatili ka kaya kami, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, amayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, King Bie, alanganga. Amen. Amen. Abi-abi tayo pong ining puryan, iting kakatamong Diyos.
Manalangin tamo. Pupurianda ka, O Diyos, ibang lubos mayupaya, Hesu Kristong Ginoo at tagapagligtas, Espiritu ning lugod. Bubulalag mo ing kekang sarili, king kabumusalan ning kekang pangataw. Agyagan mo keng makirake, king kekang biye at lugod. Meto nga Diyos at lung persona, manatili ka sana, king balayan, amiyubog, king kekang wangis. Malapit king yatu, apagdala ng biye, ning kekang lugod. Iti aduan mi, Ipa, Anak at Espiritu Santo, meto nga Diyos, tutu at mabibiye, manggaman, king alang-angga. Amen. Pamamasang iba't kinlibro ning Exodo. Ita nga ba kamaranon, minukyat ya king bundok ning Sinai e Moses. Bita nala rin tinabas sa bato. Antimoing inutos na keya ning Ginu. Tinipaya ing Ginu, busa na ning biga, at tinalakad ya siping na Moises. At sinabi na ing lagyuna, Ginu. Linabas sa kanita ang Ginu kingara pa na Moises, at kilayit na, Ako ang Ginu, metong kung Diyos ang mapaglunos, ampong magana ka. E agad mimimwa, at papakit kong maragul-alugod ay kukupas at katapatan. Dinukuya kanita ay Moises king gabon at sakaya sinamba. Nga na migsalita, Ginu, nung tutuping tutula kayo kanako, adwan ko imantabe kayo sana, kaya kami, lipat ning mga siyas labuntok ding taong deti. Patawaran nyo ing kaya kaming dewahan at pamikasala, at tanggapan nyo kaya sana bilang sarili yung balen. Hingamano ning Ginu. Ipuri ka, nginit kapilan mo. 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 Pupurianda ka, O Ginu, ing Diyos daring pipumpunan mi, karapat dapat kang parangalan, kingalang kapupusan, purian niya ing banal at maligaya mong lagyo, karapat dapat siyang parangalan, ngeni at king kapilan paman. Mipuri ka, nginit kapilan mo. Mipuri ka, nginit kapilan mo. Pupurianda ko, king banal at maligaya mong tuknangan. Tunay sana, ding himno, midalit lake ka. Mipuri ka, nginit kapilan man. Mipuri ka, nginit kapilan
Pupurian da ka, king trono mong luklukan king banwa, baboring kerubin, at makalabik ing kari ng daring mete, karapat dapat kang purian at parangalan, king kapilan paman. Mipuri ka, nginit kapilan man. Mipuri ka, nginit kapilan man. Pupurian da ka, ika makalukluk matas king tronong ari, karapat dapat kang dalitanan at parangalan, king kapilan paman. Mipuri ka, nginit kapilan man. 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 Pamamasangibat king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, pagkapilitan nyo sanang maging ganap, tukyan nyo ing kausukan ko, misasan metong kayo at mibiyebye payapa. Ing Diyos ning lugod at kapayapan, mantabeya kaya kayo. Mipapamuge kayo anting ni kakapatad kang Kristo. Kukumustanda kayo ring kapatad tamo king iglesia. Manano na sana ang ingrasya ning Ginoong Hesukristo, ing lugod na ning Diyos at ing pamakiyagom ning Banal na Espiritu, manatili kaya kayong sabla. Amano ning Ginoo, salamat king Diyos, talakad tapo. Ligaya king Iba at king Anak at king Banal na Espiritu, ing Diyos ning kasalukuyan, ning milabas at ning paintungol. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. I Jesus ngana kang Nicodemo, uli na ning lugod ng emonano ning Dios king yatu, binyene ing bugtong ng anak, ban ing ninuman maniwala kaya, mate, nune mirina niyang bieng alanganga. Uling tinubod nening Dios ing kayang anak king yatu,
ban atulan at parusan ing yatu, nune ban miligtas siya ing yatu king kapamilatana. Ing ninumang maniwala kaya, miyatulan kaparusan. Dapat ing ninuman maniwala kaya, maniwala kaya miyatulane. Uling maniwala king bugtong ng anak ning Diyos. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumusta ko po? At magandang gabi rin sa mga sumusunod sa ating live streaming sa kanilang mga Facebook at YouTube sa kanilang tahanan kasama ng mga pamilya nila. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana'y nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan. Nabanggit ko po kanina, pinagdiriwang natin ngayon ang banal na Trinidad. Pagmasusyan tayo po ing kafiestana ning Santissima Trinidad. Metong aspeto ning kasalpantayanan tamo, na maniwala tamo king metong mong Diyos, metong yang Diyos, pero ining Diyos ay ni pepakilala ni ing sarili na anting atlo. Diyos Ipa, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Dindam ke po minsan ining mayayawos appointed Son of God. Bali po siguro nga manuan ko. Mayabang nang dideklara, yakanuing appointed Son of God. Nga na, etong mga Katoliko, sira ulo, kung maipakita nila sa akin, sa banal na kasulatan, ang Santissima Trinidad, lilipat ako sa relihiyon nila. Nga na po. Anyang dimdam ko ita, sinabi ko na keng loob ko, nung pakit nepa kanako, pakit neng masala, no karnya kem Biblia, ing appointed Son of God, yakong lumipat keng relihiyon na. Ala, gawa-gawa niya ito. Nga namo, yaing appointed Son of God. Kabang imbanal na Trinidad, iba't ya mismo keng ginutang Heso Kristo. Binyagan nyo lang rin sa belang tao, king Ipa, Anak, at Espiritu Santo. Okay. Nano po rin na sa January nini? Yung kay malililita mo po keng explanation, keng misteryo, atlo, metong atlo. Simple mo po yung sasabyana ning katutuan na ini. Papakilala na kaya katamo, kapamilatan na ning banal na Trinidad, papakilala na kaya katamo, nung nino at nanuya talaga ing kaya katamong Diyos. Ninuya, nanuya talaga ing kaya katamong Diyos. At sinabi na ning Ginoo king Ebanghelyo ngeni, nino at nanuya talaga ing Diyos nga na, ing Diyos tamo. Uli na ning lugod ng nano king yato. Kaya katamongan, tinubod ni imbugtong ng anak. Ining Diyos tamo, nino ya, nanuya, metong niyang Diyos na malugod, king metong at metong kaya katamo. Uli na ning lugod ng emunano. Yang mo ordinaryong lugod, lugod yang emunano. Lugod yang matindi, lugod yang malalam, lugod yang malwalas, lugod yang maragul para kingyato. Yani, dakalta na po dimdam definition keng lugod.
Nanong buri ng sabyan nining malugod yaing Diyos, lugod ng emonano. Ibalik tapo ketang mumo ng pamamasa. Anyang pepakit ya ing ginukang Moises. Nanong pepakilala na ing sarili na, ing Diyos mismo yung magsalita. Makanano na ing pepakilala ing sarili na kaya katamo. Nga na, dinala niya ing Diyos arapan ng Moises. At nga nang migpakilala, ako ing Ginoo, metong kong Diyos ang mapaglunos at maganaka ampon agad mimimwa. Dito mo po nga doon nga rete, ilang pigo naman tamo. Metong kong Diyos, namit mong lunos, mapaglunos at maganaka. Kay ba't? Eko agad mimimwa. Ita yung Diyos tamo. Mapaglunos at agad mimimwa. Lontala po reta tunggal-tunggal. Mumuna, ing Diyos mapaglunos siya at maganaka. Kilala yan po siguro ing kakatamong dating arsobispo Apong Seto. Ining matuwata mong arsobispo, retired niya po ngayon, pero mabiya pa, ya pa rin ning obispo emeritus tamo, Apong Seto. Gini pong obispo, kamingan pari ami mismiya. Ami mismiya. Panintulan miya po ing ganakana. Dakal sasabi, Apong Seto, maganakaya. Po tuto ita. Apong Seto, maganaka. Apong Seto, sobraya ganaka. Maganakayang maganaka at mapaglunos. Balo ko po ini, ikit ko at aranasan ko. Ko po, mapali ko buntok Minsan lisuban kay Apong Seto, bubula ko asbuk, may bugyem panagkasan. O ba't mo gagawan ini? O ba't makanyan yung gawan mo? Masyado ka maganaka nga ako, o ba't makanyan? Makasadya ko pong pangamanuan ke, turwanan ke, sabyanan ke, ining obispo. Bali po, kalub ko keng kwarto na. Abanggit ko pa mo itang muwa ko. Itang sukalub ko kaya. Bali po, at kabanayad, mit mong kababan, nga na mong sinabi, amo nga na, mapagal ka, painawa ka pa. Balo ko dakal nakaagawa para king kaya katamong diocese. Balo ko ito, dakal nakaagawa para kaya kami. Muli ka pa at painawa. Ako po sibiyanan, ako tirwanan, may kibat, agyo na akong pakibat yung obispo Pero mit mong kababan, mit mong ganaka, nga na, painawa ka pa among, dakal nakaagawa para king diocese. Kanita ko po ikit, ing matuwang ako. Mo maganaka, banal yapa. At tatanda ng kepo ining metong familyang kakaluguran ko. Ilangan migsakripisyo la elamegaral, badeng ing bunso, yang apagaral da. Biyasa ing bunso So tinok nang lang pa mag-aral, bang kanita, ibiyadangan itang allowance na kay bunso. Pepadala de Baguio, ban kanita ka rin niya mayari. 3 years pa mo, minuli na yung bunso.
magdalang diploma, magdalayang anak kay nga tiyana, may buktot iya. Kauli na bali, aro, may bugdeng pangunutan, si biyanan deng familia na iningimana, barokang anak nga na, nakang kwentang anak nga. Inkoya na makanyan mo sabi na, ay, sinira mo kay pag-asa nga na, nakang kwenta na, yat sino makanyan mo rin, makanyan ka, ing tatang bubulat. Kay bating tatang ingerapan da, rening aliwang anak, ang po'y nga sa, oy, ka na nga, sabi mo kining magaling mong anak ka na, palmuran may anak, kamuanan may anak. Kanya magsalita po ing tatang, na namumig salita, mapagalyay waliyo, paborin niya pang painawa. Mapagalya iwaliyo, paborin niya pang painawa. Ini po ing tanda na ning sobrang lunos, sobrang ganaka. Makanyin yung Diyos tamo, egad, mit mo yung lunos, mit mo yung ganaka. Minsan po ting mig-text ka na ako, amo nga na, matuwaya po, matuwayang babae, 80 years old na. Amo nga na, ako po may kasimban, nanding ngabak, pasensya na ko po, kasi masakit ko buntok nga na. Kay bata niyang gatpanapon, medyo masalese na ako nga na, simba ko sa nga na, pero akatamaran ko na nga na. Patawaran na ako kaya ning Diyos, amo nga na. Pakaluluwa na ako po sana ning Diyos, ako may kasimba. Nga ako kaya, apo, nung sinimba kay tanggat panapon, kamwana na kaning Diyos. Uling balo na masakit ka buntok, pinilit mo pang sinimba. Matulake ka kanita, kamwana na ka. Maniwala ko po yung Diyos, mas aintindyan na katamo, kesa king aintindyan tayo yung sarili tamo. Yung kayo po masyado tang mahigpit keng sarili tamo Pero yung Diyos, sobrayang mapaglunos, sobrayang ganaka. Bayo tapa, mi kakasala, pepatawaran nakatamo. Ita yung Diyos tamo, ita yung Diyos ko, ita yung Diyos kita mong Katoliko. Joseph pa, anak at Espiritu Santo, simple mo yung rin nasabihan, yung Diyos sobrang lugod kaya katamuan. Kadua po, mabagal yang mimimwa, agad mimwa. Itamuan po balo tayo ni. Saguli mibubuata mo. Saguli mimimwata mo. Ako mo po, potang matas ko sugar, ay saguli apangulisakan ko la rengabe ko. Saguli alawe kong marok mata. Saguli tamo mong mimimwa. Lalo na yung gobyerno ngayon Saguli mimimwa mimisip ka pang kontran me, isukol na naka. Migsalita kan ditak kontra karela, ikulong na naka. Saguli mimimwala. Ing Diyos, agad mimimwa. Nakatamo husgan. Nakatamo husgan. Nya kitang panalangin tiro na kaya katamo ning Ginoo. Deliver us from evil. Itang sinabi ng judge not. Ban karita yung Diyos, nakayo naman husgan. Ita mo po, ugaling tao ito mapaghusga tamo, mapanisip tamo, manintuntang mali.
Pero yung gapong Ginoo, sobra yapin ka na ka. Magana ka, na agad mimimwa. O nano yung milyari kaya katamong yan, may ka-coronavirus, may itas panyaliwan, masakiting biye. Ela tandaan na nita na mimwaya kaya katamo yung Diyos. Ali po. Naman po iba't king Diyos din Gawa tala rin. Iba't laki katamo. Potang po ating malilyaring makanyan, mimwa ing Diyos. Malungkot ing Diyos. Ing Diyos man, magkasakit yang kayabe tamo. Potang akakit nakatamong magkasakit. Ing Diyos, kikyak kya at malulungkot kaya katamo. Nakatamo po husgan. Sislagya pa rin ingaldo, mumuran pa rin, mas karing marok ang pong mayap. Ulinging Diyos, nakatamo, bitasang isipanan. Nakatamo, uhusgan, anya agad mimimwa kaya katamo. Amen. Pota pong lalon koring blessing kembye ko. Halimbawa po, may kisabi ko kaya kayong sopan nyo kung bayaran tayo ing sound system tamo na atad na keng Lunis. At no po karakal kagad ding may kibat. At no karakal. Mag-report ko po kaya kayo. Detang memyeng mekibat, ketang mumuna akong pakisabi, so panyo ko po nga ako. Beto mong sabi. Miras la po atang halos 300,000 detang minabot pera kanako. Potang isipan ko po yung makanyan, kay matutokso ko, kagaling ko nga ako. Pero ali po, potang tatanggap kong dakalagrasya, kaya po lalo na magaling ko, magana ka kayo, ali. Ing lulto mo po katutuan, ing Diyos, magana kaya kaya katamungan. Ing Diyos, mapaglunos siya kaya katamungan. Ing Diyos, agad mimimwa kaya katamo. Amen. Ipasyag tayo pong ining kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Hesukristo ng anak ng bugto nga ginuta mo, pengagdiking upaya ning banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, kikatlot aldo sinobliyang mebye, pepayta siya banwa makaluklukwa na ning Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabye ang poang menga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. tahimik tala pong ening panalangin, ting sablang taong bahagi na ning biyata mo, parte na ning puso tamo, ting sablang lagyong binasada nandin karing intensyon tamo, pati po reng lagyong padalada, ring dakal amanal beke katamo. Anya duwan tamo po king Diyos sa maganaka, nalingapa nala at bindisyonan nala. Lalong-lalo na po reng kapatid mo mag-birthday, Christy Antonio, Sharon Vitug, Kian Harley Vitug, Athena Joy Enad, Ampoy Juana Rivera.
Panalangin tala mo naman po, reng kapatid mong masakit, lalong-lalo na Brother Mok, yung kaya katamo pong presidente, na may akit ating batu king batu, Brother Boy Between, asawa ng Aching Mirna, na may aksidente po nandin. At iyabi tala mo naman po king panalangin, denggang king Barangay Santa Ursula, na midraon po kaniting misang Domingo para karing-karelang baryo, karing-karelang familia. Kaya beda po reng sarilitang familia at ding sarilita mong intention, tahimik talangening idawon king Dios. O Diyos, ay paming maganaka at mapamakalulo. Manalig ke po, king eyo pa maghusga kaya kami. Para panusignan mo kami, nuniban kanita king sarili mimisip kami, at magbalik lub kaya ka. So panyo ke po at gawan mo naman maganaka, kalupaning puso mo, mapaglunos ka rin kaparaming tao, kalupa na at king lagyo na Jesus aginumi. Amen. Manalangin kay kapatid, maning kaya katamong dahon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapane sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamong ikasaplala at ning kayang Santa Iglesia. O Diyos, aginumi, papagbanalan mo reting ain at kapamilatanda, gawan mo keng ganap adawon kaya ka, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka antemore. isipan niya at luguran ng Diyos, Isipan miya at kaluguran. pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tunay pinikarapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Masayaming papasyag ing kaya kaming kasalpantayanan, king misteryo ning kaya kang kadyosan. Bilalag mo ing kaya kang ligaya, anti mo ing ligaya na naman ning anak mo at ning Espiritu Santo. At long personang pante-pante king kamalan at king kadyosan. Uli niti, kambeda ring sablang kording angeles, daralit ming kaya kaligaya,
at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kya kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing piggalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kaing kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat ya kaya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, hamidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayot para ka ring sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo, anyang matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan.
Iba uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ning kang anak. Ginuala kang kakalinwan ka ring anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa at ding kaya kaming niyang ubiye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no ka rin lapaman at ding sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapagmulalan, po tangakakit ming gagal mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tato, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Kini po anting metong nga familia, abi-abi tamong may panalangin king maganakang Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Sulit pantibanwa ing kakanan mi king aldo bibemo king aldo ngeni at ipatawag mo ring salamikeka anting pamatawag mi karing mikasa kake kami emukay paisawag pintukso nune ikabus king maro ipami Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian at ing kayo pa yan at ing ligaya, manggaman king alananga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayungan, At kaya kaante mo rin. malugod tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong, kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kapayapan po.
Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad kami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkas miya ingamano mo, kumayap na ako. Panalangin da puring at syukaring pibale-bale na bisang tanggap king communion. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king at syuka kabanal-banalan na sakramento, kalugaran da ka magit king sablang bagi, at pag nasan kong tanggapan da ka, dapat pauling ngening pinandit era ka atanggap king sakramento, ume kamuman espiritual king puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sa paintulutan ing kapilan man, mikawani ko kaya ka. Amen. Dito ko mo pong kababaluan. Mumunandili the good news. Nung wala pong nanuman na berya, keng Lunis deliver na po ing kakatamong bayong sound system. So hopefully po next Sunday aliwane ing darandaman tamong sound system masakesene. Metong pang good news, ing gastos na po niting sound system tamo 2.2 million pesos. Mas masanting nga balita, atakpanan niya po ning konseho ing kapit na 50%, so binayad na niya po 1.1 million. Ing utang tana mo po 1.1 million. Kaya batambanggit ko po din, anyang may kisabi ko, meg makalunos, manyawad saub kaya kayo. May bigla ko po kareng may kibat at nabilis. E ako man migadwas salita,
kusang lubla pong daratang pepadala, payatad, deng perang panyaw para sound system tamo. Minabot langan po retang mumo ng bugso 287,960 pesos. Kulang lamo po keng 3,000,000. So ingutang tana mo 700 pesos. Tapo yung good news. Mali-mali ko kwenta eh. Anyway, ring media tamo po, selita na itang pasalida, alagaya man 20,000 pesos ang pumiyaliwadang gamit, minabot la pong 25,000 detang eganaganang kailangan da po para keng live streaming. So, eganagana po, less 25, ketang ring mitatagan pa, okay. Pasensya na ko po, may nakuking mat. Halos 300,000 less 25, so 275. So ring utang tamo pa pong babayaran para sound system, 754,000 nyamo. At palagay ko po, imbes na keng tansyami kanita, apat tayong bulan babayaran ini, magityang metong milyon, palagay ko 7 bulan atakpan tayo po ini. So makanini po yung sistemang pisabi mi kareng mialiwang baryo, sinang ayon la po reng mialiwang baryo kanini, balang bulan, ing balang baryo, paltoya pong 15,000. So, pipitan de po kem baryo ita. Manintol lang maganakakim baryo, mapamiyat 5,000, 500, dinalan. Maski magkano mo. Hanggang abuda itang 15,000. So, bulan-bulan pong makanini. Siyam tamong baryo. So, palagay ko po saguli atak pantaya. Kung man po migaganaka, anyang liban kay ining kontratang ini para sound system. Balak po saguli so panakatamo ning maganakang Dios. So dakal po salamat kay kayungan, lalong-lalo na po retang agad-agad may kibat at meme king kakatamong pamangailangan. Kadwa na po nita, so abanggit ko po nandin iting misang Biyernes, kabang atintang coronavirus, misa ng Domingo. So tina ko pong sinimbang Domingo king misang IT. At deng baryo, uling alaepa po pwedeng magmisa ka rin baryo, mitutok kaming misang Domingo para karela, ban kanito tumagon la, kareting misa. So ini pong Biyernes bengi para po karenyang Santa Ursula. Nya binggitan ko nandinting Santa Ursula. Bukas po Sabadong alas 6 ning abak deng Villa Santiago, alas 5 ning panapon San Juan Bautista, and then detang Domingo mismo San Nicolas and Sitio Virgen de los Remedios, alas 6 ning abak, alas 9 ning abak San Agustin at Santa Ines, and then alas 5, San Miguel at San Juan Nepo. So, kabang pong kumagmisang baryo, deni po ing schedule da reng baryo ketiking pisamban tamo po. Kay ba't po, inumpisa ko ng pinulong nandin, dengking Barangay San Miguel, para karing bayod ang opisyales, bayod ang patakaran, ampoy ining pamyabyeda kaniting utang babayaran, at alabas ko no po, deng tutuki mag-meeting po, bukas pong alas 2, deng Martas Group, bukas alas 3, deng San Juan Bautista, and then keng Domingong alas 12, deng king Santa Ursula, alas 3 ding panapon Domingo, reng EMDC, and then alas 4, ding king San Juan Nepo. At Martis, alas 3 ding panapon ding Santa Ines. So, dito mo po at dakal pong salamat kay kayungan. Pakisabi na mo po karing katubalayo, rening kay katamong schedule. So, bukas pong abak ing misa alas 6 ning abak, pandomingo yarin, ang pong alas 5 ning panapon, pang domingo yarin. Kini po king hardin ing misa tamo bukas abak. Kay bat ausan ko po, detang makaburol, karing apartment. Ali, metena lang, ela pwedeng makibat. Detang kamag-anak da, retang ating makaburol, karing apartment,
na lampas ng 5 years. Lampas ng 5 years, nung pwede pong makikit ko keti king opisina para king bayong kontrata ning kaya kayong miyangube. Nung lampas na pong 5 years, makakutkot imyangubeyo, karetang apartment, pwede pong makikit ko king opisina. Dito mo po, dakal pong dakal, salamat kaya kayo nga. Talakata po para kintauling panalangin. Idawon tayo para karing sablata mong intention. Bapong Maria, mit mo ka king grasya, ingginong Diyos at yukeka. Nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman imboning at siya mo'y Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ating Ginoo manatilia kaya kayongan, At kaya ka ang timuri. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos ating kaya kong familia. Hingip pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo midaune, ing assignment po pala. Ing assignment tamo kauli bale nganing parumingo simpliya mo. Bawal ing mimimwa. Alang mimimwa. Okay? Tamo po. Kay bat deng kolekta ngeni, mag-umpisa po ngeni uling pandomingo ya, miras la po keng konseho. Ela ka na ako. Kailang konseho, dahil mag-umpisa tapong manipon pa si Bayo, pandagdag kim pamayad po karing sound system tamo. Dito mo po takal salamat. Ing misa tamo midaune, umaya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Diyos. Maya pa bengi po kaya kayo ngan. Salamat po king kako pamanagon. Mimingat ko po potang muli kayo. King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong ulaga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulub, alangangang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.